krem di sama le bona kalo ni masu mamisa tauna kana ngono go biki muni ni bossa biki mami ki mamisa borrong na lube muni ni bossa kina ni mami dui mbole so ni bossa kina ni mami mbula ndu dua ni bossa kina isong lotu na bal lotu ni Centenary Church ni bossa kina loma ni mami matu bali mami binakata megi mami ronga ta matata na dumo muni ena mboli binani mami duba isomba na maso na pambota ne dai tisu ne ni mami turanga kani mami bomola amen ndala odru mucho go indona madawa ni bibalu tutaki na lom lutu isede biti ka tibukina na utanga barutaki sai ko na bu na bibalu tutaki e vale bibalu tutaki e vale ndaba ni bina vale bu Centenary ni tibo indoni tu ba mengrabi na lotu e na mbong ni bululu ko na topolea me una ndushi magikenda na bakasama ni bibalu tutake vale na taba manda na kena baka sama mbimbi bikenda baka wasibna na leo ni bubale lotu bakaristo ndaba ni bina vale bu na tambana ni bibalu tutaki ro ta wata kena tambana ni bulra ramba na tambana ni bubale ni bulra ramba tigo kina na oni turanga ni tala siti bini kuwa kara bibu ke sarvale bu kena tuba ni tubu na bagingo na kena pangole na nonta lotu siana tuba mai na sobra gini alo tambo ni sini mate watal ngakina na nonta madha ni bibalu tingo e pangole ko tambo indua kina bubale kisandi ni sar ndala odru men donanga na mbole ndonanga na e ko tikenda saranga ibale kanta sa sini lewa na nonta la ko ibale e tubana na tuba na we matini tu burubura me vaoya ni kini balabal kai to toka na kini tutuku if you want to live stay home live na statement na rambuta na be ministry ni mbula na be sei burubura ka vaoya chu non ritutu ke bakanda be mbula chiku bando ibale se lesu ngai ibale da ba ni bina wali bona klo na sibna ni kuwa ni sangani ya oma ina bakasama ni nonda tigo ibale na ngau ngo na bakasama mbimbi ni ulutanga itarai tigo na madango sai kwa na be balu tutake bale nonda leso ni ndushi magachu ko ndona bita tauna ki na ngoni turango Yesu Kristo e bita tauna ki ko ka bana rei na choinen ke na wasetini ona bili ka mena tini lo mai sa tigo bita tauna ki ko ya na mbimbi ni nonda tubata kanda ni nda kilachu na kenda meta siniwele te kenda o ko sinin do na ngona e ba vele takina na data ka beta ka be ka na chunin ke no wasetini tini e sinin la ko mai ndo mbuta ma me rabu ka borusa for the thief not only come to steal but to kill and destroy but I have come ya usala mai me rauna bula ya me rawa lipsa sangai lawa tika mai na vile sunya na viti kina ngo me ado me na tika chin kono me ka ona klo e na ngau na saranga e pandri tiki na non da ndra ba ki tu no ka munikila e so e ndo no me chibelo mini mbai ngora sin chibelo so e ndo no me retiko ne lo mani no gumbai au binakata mo ko chira tal ngamai au binakata me ro ngota tal ngana bimbi me dakila ele non da chuchu lo tu Centenary ne baba ko Centenary bimbi me dikila ni bakasama ni bibalu tutaki e tu saranga kina na lomani kalo ne bingo bakasama ni bibalu tutaki tu saranga kina lomani kalo e dona kai maru takana kalo e uronika e nasibina ni kuwa e dona ka e tokona na kalo it's God's heartbeat evangelism and mission it's God's heartbeat ndona kai tali tako ko ni reita ni zaka ni bibaluta tu saranga kina no romana ena be no kisa kenda reita na bakasama ni bibaluta na ngono sanga miti ku ni chisu ena no talira ti sibeli e sini talira na ndonga na bakasama lilinga ko talira saranga ibura ndo lapa ni ibura to do kini balbale tu kina na bakasama ni korakai tu na kena ndaw na ngono globalization na matai ni movement ni globalization beka nda kaya na bakasama ni lot kau chisu go ye therefore to all nations, preach the kingdom of God. Let everyone believe. Mera babuli mera bombauta na matin tunikal. Il mamale
Sini dona kali lain baka sama ni bibol tek. Senga ni kan lutu sele. Senga ni kan dona madawa. Senga ni kawal nga ni kena pasang rembe bom bulu tek na lewi non ta baba koso. Senga wala nga ni dona kani baka sama wala nga ni dona ngona ni bibabui. Dona ngona kado romo chuko wali bale tek sale biba mama nembaki. Menda bako ko tek tan. Sem o kwe ndo seranga na tikini mbula lutu ba Kristo. Ka wili kina tamata bambu tu kita. It is a lifestyle that is lived every day, and that is evangelism. Na be kake dentro da kaba na tamato lutu ba Kristo. Non de tobo, non de balbala, non de barrau, na kainta kaya, se dava ngenda da kaba. E tukuna chiko indora ka. Indondon me tukuna chiko na tuku Jesus Kristo. Yo ya sanga na baka sama lebu ni be balutai. Yo daru bimbi mendakila ni tamato lutu ba Kristo ke. So rini kan sebenarnya kuah, and non de tadi na be balu tai. Untuk rigo taga ke pakai sabe mbiuta ena na pakasa ni bibaluta ke be songa na tamata. Kan sango le tapa ni non de tabi na be sing e be baluta te gichu. Ka ba ngone bruta bo kemdo mo ka to kana koro tar to indelana vina to dongi. Vina biuna keri tutu. Mera redana na num de balbala. Mera baro ro ta kana tamundo sa chu. Kembali na be baluta sa sikini bulan be sing. Ni go mode ni go yan ramai na ka ke ta ka. No mumbula e pakato ka indoni bola ka bango na sopolo ke mundo ni bola senga ni bola ina ndela ni batu ia na ndela ni lomundo samolo no nonda bola we lick in a singa we are expected to be representing Christ in our life every day 24/7 ena bakasa mole ni bi balu tai na kai to chuki ni bi una matango ni bi balu tai na matango e senga wala nga ni boso wala nga bakasa ni so lo na ta bari ta kaba na non de baba ko sentenri se da vorreni da kaba na tambana ni bi balutaki e na lotu isle se ni bossa na kama baleta na non do to komici ni bi balutaki na balutu sentenri e bossa saranga kina be balutaki e na lomani bubali da bossa ramanda baka sama ni be balutaki e na lomani bubali se ureni kan sikina ni kuwa na baka sama family has a means and the goals of evangelism. Has a family, a unit. Dua na bubale e non to tubutubo, ke to bubale. Non to tubutubo ba bubale, men to bulataka, bulandaka ni be baluta. Senga wala nga di kalitar ndona batun loa. Senga wala nga ndona openea. Ka ke gori be chiki ke nga ni baka samole, ba ndina te jisu. Ya na daga le ni be baluta. Ke oro reda na baka samani ni mbulia na kelo na buru nangona nga sabi mbul kina ko ko sa tiko chilo mana na baka tawai ni buru go ke na taka taki ni kabel tan buru go ena tiko bueni ena lo mani bobani ena pate mo ke na wasin do tini ruso kawal kane bolo tambu ngono sa na kitikin na kalo pero sambuli o china tangani sa ga bul na lewa sa ga kana kalo asa bosa ba kalo mata tigira na kalo asa kabiro na kalo ro bol beni katumbu kaleo bunga ka bota wai burbura ka ba mulu muta kalewa ni ikri wai tu ina manu buka kina ka bura kina sa ngasi boli ina ndele burbura membale na ngona sa na mungkin na kalo mesa bota wai burbura go gede no kalo mesa mbuti ni na bubal ena lo muni bubal go ngai bless ta na kalo e sulia kina na kalo endo la kau tu ne bango le bulu tambaya ena boso ba pertanya bless them and for them to have dominion and power over the earth. Dominion and power over the earth. Kemini natural marama na lewango ni sulia na kalo wana tamata siya na bubale e sulia na kalo me bagay kurita na tamata na kaya bin katana kalo na takuna buru dua bagay kurita na bingu kakino kwa merodaba tumbu lewuga siang wala ngai boy kurtang lebu na bimbuli iya me bayado talna ni lewani matin tuni kalo na buru na tamata mbambale na zaga ke de bina katana kalo mai lo mala ime de buru go embuto sanga eno roma ni bubali so na nando baka roma na tapo saru attack tigil bali bubali. Why is the devil and the enemy so concentrating on families? Every issue that is happening around us, issues that comes up from families.
lebu na dre bubale atek ta tu na bubale atek ta na bula bo chini atek ta na non rambula na torbu na ne lewa sanga me vai halo le ta na bubale sanga me rabua sanga me kautale na kabina ka kene kabina ka tana kalu ka saya la ta go menona ke na kaukongo menona na bubale menona na bubale beleta ni lago patamai kene kene tai ko bos ko ikin talita ke na baka sama talanga ni soli ni kaukongo beleta ni chikobata kene kene tai sakeni bali weekenda baka sama lebu ikin ni natura na maram sakeni bali weekenda ni ndona itabile bu inu ita kina na kalo na bubale bakalo na bubale ba Kristo en nu ita na kalo na bubale ba Kristo me bubale talanga taga kina na lomana ndo beira urutanga chukwe na lomani madongo sai kwa na daga ni be balu tutaki sa solo itu na kaukawa tuni bango na boltambu ni sa soli merau lewa ka ba mulu taka to have power and dominion kembambale soli birau na kaukawa merau bayavo lomanrau ena burubura en buta birau na kalu ni wano no birau chuku na kalu sala bata to kana baka sama na konteksnya lo bata ena baka sama ni baka tribu talanga wasi ru tigini tin kelima kakani boltambu ni sa bitirau no were merau kani boltambu merau wereda merau ngai batawa to cultivate to tend to attend to cultivate and keep ena bosa ba ipiriu abad ken balmbale to attend to cultivate sini bono ni wele sini bono ani ndama ina numi kenda ngakina so no na sanda ngobi ngana bubale we develop ourselves we think everything about family is about us no ko endo na wele e kadiba na kolo na wele ngo me daga chukina na daga ni lomano siangolanga ya ia me marroi the exercise to give great care ni bina katana kolo me marroi me andrai baletini chukina na lomana na posso pagar kiriki na posso pagar ipiriu kabande otekina na posso to keep to tend and to keep samar na ken bale exercise great care me yan rabi pa bina kana bumali me kaku ni pa wele ta balete tu ken na tatara le buli kalo na bubale sana ka di boko ya me zakaba na zaga ni poti tini lomana en na buru to toka ninda bandunga ninda reda sakata le indi to bakawa the butida families are both the means and the goal of evangelism. God created family not only to raise children, not only so that we can enjoy baka samalebu ni love and olomani bubale, but most importantly we've been given a field to cultivate, to attend to care maroi beleta na bonongori na bonua e zaga tegi na olomani kalo e uru sarauta me mende ni teboro me vana bubali ko sinindo no ti break ni teboro baka sama tama no basugo for the thief not only come to steal but to kill and destroy ke ndo ingiri chiwa ni ka usala ko chwini go me ule mbutu ko diko baka mati ko bandua ya santa ngiri to no bisa pleta sa andua na thread lew ya go weekend do le weekend da ba wele tatu ni no na mende na misinga every time we wake up the devil wants to kill the family, to destroy the family, to steal hope, love, to steal God's purpose from the family. Obinakata mo bela betra baka sambimbingo. Kembali na bubale ba Kristo en nama ki me liga ni be balu tutaki. Kina nonro bubale lebu extended family, kina nonro chuchu, kina community, ki be irabia karabia kan betka. Siangwala ngaya na bubale ba Kristo en nama kita nga mendo na liga ni bigrabi me balu tutaki na wira tawa bambo to ba Kristo. So sana no muchu ni kango reni takaya dudonga. So sana no muchu ni reni one man army takinga na baka sama ni be balu taksia. E sule na kalo no bubale. God ordained the first ministry, the first church, which is the family. From there, He will use the family to evangelize the world. Wala ba chuko na nondar bubale? I bari tegi chuko ki Kristo. Senda usaha wele takatuna
me sa bononga non daru chiko baganga min do ngana bononi non ta makademu bononga ni kana ba tulu ndo singa non ta sa taka non sa rawati ket babinaka ta wan ta chuka mi sa la ngani wale me sa no bononi get away sa wala da that is the place for you to build your tabernacle singular tabernacle iana dama ni soro bononi no mutarada ni dama soro waka gino chisu kem kau bina kata me sulebi ko tamam na kokawa se me somo no masu la ko kina no mulongi. It points back to your home, your room. Your relationship is established with the Lord is established at home. Your quiet time is established at home. Your Bible reading and intimate time with the Lord is established at home. Your prayer life should be established at home. Nisa crumble na inakingo. When we cannot come up to the expectation of God, that the family was created by God also for evangelism. Na kake dengan tabai sanga itu tumukan na. Siya matasinga, siya balilotu, siya waswas siya daba. En na taga ba bonga, kasi ni mana, kan dotu na ni digo taruleo. E bada ba na kaya ni daba. What is the result? How can we monitor? Because we cannot see change. Ni bosote ni sa hostu en kinolo ni no mubali. Balete kagiru na kaluna lotu me bose ni kinolo ni no mubali. Ni bosote ke musa bose ni no mitutu katama. En raba mai. Ena wakasama ni lotu ba bubale, sena wakasama ni bibo lotu bubale. Senga wala ni sanga ni lubenda me lotu ba Kristo siang. En bibi men kila wakasama ni bibo lotu ta ke bale. En bibi men kila na nonro wakatulewa na itutumbu merong ragkalo. Ya parma ya na matainika. Nonro ndambe ni itutumbu meru sakayo kero sarangara bikalo. Me kero sabako tulewa ta me sakalo ni nero bubale nang boni turamo Kristo. Sinda pasanganga ngoni melaga golutu. Sinda sanganga misingandina. Sinda sanganga wakasama ni tubu-tubu tali tulalotu. Ina kamatainika. When we talk about evangelism in our home, it is the parent, the father and the mother making the decision to worship and acknowledge Christ in their home. Odia romwe the kabana dagaka ni non rabibu saki vitu me rigirna boni le bubale. Mer dabe kala otalna mer mengarabi chisu. Men non rai bombo sei koya kai botu kai na bu bale bakristo aroto mer confusing na tomat sinlot mer kabango why are you saying you're Christian but we cannot see Christ in you? Why are you saying you are Christian but we don't see any evidence of Christianity in you? But so na non do bu bale bakristo e bakato tegitunga non da membership in ndori chuchilu. Non tahu wale ba Kristo e baka tawte kitunga na baka sa mga ni Christianity, and when our children are born into a family we think they automatically become a Christian. Sema we rongo er tapos ni alar kina non reputation merit to be merit religion. When we miss that mark kada sinda ka bonita bia ya sarang anabuna na kake den da sangaya ni ran sinin raw ni pinaka baleta na yustu ni bikake na sai koya non na bless ta kana kaloka o din ta kana mubale kona bonongo kwenda sini ya nrabachu to attend to keep to God me anrabi bona lolo menon to chuchulo du sentenri ka ko ni mbeda se vale da bandor chukina ka ko ni mbeda se chiku da bandor chukina se kale busingingo kambindinga me raino toro bata chuko no mubale kenda na tama kenda na tina ke baka baro chuma Israel na tama ni matu bubale se baro chuma Israel na tina ni matu bubale ke ni baro chuma me na ni chuke bale Israel oro ni tum romo minaka na bimbi ni no muni batu ranga takana tolo no ma batu bubale e baka nan do na mate e bitaubi na bono ni chuke o baka samutaka au la kwani na au sanga mateni ngono bultal talkina au aren chunga itumba na ndo ni chuku mai bureta sti ulang ngani bango ni tu balik ke biaka bitu santo lotu ke tu langa sere ulang ngani ni pingrabi ni lotu sa mbole o mimai ta ke tu bali kaken kinga ro reach ko indo na turanga India tigo mai sanandua ke ndo na maram India talanga e maninje accountant chiku ni William Gosling e chiku talanga bango na na bali au kita dal sa ta betak men maram India en ndo na mata me mai kabiao can you please pray for me? O bango why au lau dulu mo chuko sono mo ndende au sa sin kila mo ka baba
au kire moi ku masula ke asi to biki to libu no ba au silaga ni musa tu ke wa na ko belta inu bali melo re ni lu kristo no ya beleta wala na ni rai ndo no bu bali ngara bi kaluju etaka me kana mate taka era kilango ni rai ni ndo no bunua e rokobi ka pa mana manai ka rokobi ka ngara bi na kina na ngoni turang Jesus Kristo o ba samta ka ni le sumenu lu bengu e sona ka bi na lu bengas ndo sa mai ka ko biao I ratu, can you pray for my friend? Can you pray for this woman, my friend? Can we pray for this friend of mine? Can you pray for them? I was sharing with them wakila ni ndona kai rala utunuju. Usamaru takaya because I know the very thing that I want and along bubale, my children can now also go and represent wakasama ni bubale ngo. Now where ngo mera lakwa ni tumba mera taka talanga ni bubale. Dona research mai Amerika e tukunikina ni bola ke ni dio sanga bulna paciente na ngoni era ya ni university ra rinam tak nonra bambauta era ya ni university na college level they renounce their faith balada sa influence like in philosophy so on ideology atheism na nonra redo ni baka na scientist na pamadal in science kana kageda ni there like mai na kalora Uli ke chikondo nei bola na turanga Ravi Zakaria mai mbichi kenda toka ina vida na madau sawati wango topa let us create an environment in our home to nurture our children to be apologetic, to be defenders of their faith. Kay buri tumba indono doro mela ko university ko sa ren le mama dala te ki how much he loves Jesus. Questa relli mama dal te the experience of what la kwa and all of them wale asa va turmo tina kalo no en mata no wale o sa redo tina maso tamango no ndende kito ke sutabi o sa redo tina kango I have experienced so much that I cannot renounce my faith. Where does it all start? In the family. Arot merli bangara ko ko so no ngoni so television so malada bal din saya li ngame kata-kata ya ko ndoro mi chugo no ndoro au sabe embole na sibu na ko no to ko bali sentenri bolo lo ti rei ta ke vitalo no ta ke bolo ti viti ndo lo rei tu na bono ko bono bimbi bolo lo ti vi mata lo ti ke ngana masu ke na vising na mata ke ngana mata lo ti ke ngana balenda na holiness e kileki na bono ko chuchu lo o sabe na kat mo barta ni ko ke ka e rauni basi kan bakasa mini yo ko mini kalo no lo mini bolo lo tubo ke padir de rei batambui me bakaki no lo mini ndur mo balo sin batar tu ta ke daw sentenri sarawata babina ena rawata babina ni nag ni may lo tu ke balada ba balatin tiga bucu mo ba mini turan marama na daga ni be balo tu ta ke kau ondundua ngai ngata talanga ke baka ngarabi mai bakasa mini nomba matu bali and sinin round in the meta kaboy tumba siete be entabe mai sema chikenda vakasa mani evangelism tumba if evangelism le be baluta ke sin senta sarangani no to vakasa mata mo no sa kai bono lubeng kilana lubeng no tarana ilengan lubeng tangan ke kaba kilana ba iko lubi ni kalo kilana da ba iko fiba tegi ko na kalo kilana da ba na kalo ni toko ni ko se wada bana dragi ni bulle ko ko Siawada mana ndendre na kalo siku bati ko bingo wasa matan empowerment no suleba and bishing o boss kina ba mi utarana linga no le boss mata no we kai ba no boss ko ni tubu ta kichiko na ngone wasa matan ni rei ni mula ta bora ri dikina so no ni una kita dala ta na hol mo tu no buku na kilka kila ta bora kan tamat sa rota me bango no ngone baleta no lotu ba bu wale na Jesus mai wale nei baro ni mula e kileki na no wale ngone pero ko kan to kay ngaki na oriental no tay ke lebu na bubale ben era lotu binaka randino ira e tumbu na bubale bono ra tuki no ira ngoni ko endo tay balna da humility respect bakasam ni acknowledgement kake ke dia thanksgiving thankful e tubi ra ngoni ko la mai na kala lai na bale tin house beka se humble beginning bono da berlo mai kina na bono le da kina bono lebu yang belatan gay balu tegi mai ban sai koya e lagu kini itu bana baka samali evangelism mira rei tan rei bala bana la baro ro tan ta ma sa chu bala
Wada pa mata ke ngai bossa lo lube be indua na bubale singni lo tu ba Kristo. Wada pa mata ke ngai pega na no ni topo o iko na tamani bubale ena bono da chukina nei lili da singni lo tu ba Kristo. Wada pa mata na no ndo ni ba ke ba karto singni lo tu ba Kristo ngai to re ni parau tale ni be balu tu ta katiga mu chukai bale sarab chukai bisi ko singre ni bunta ki bando na basika mai na katali ki na kada mo tu itu na kena pahoro te jura kalau lumbu mai o silva tartu tu ta ena basika na bakata taru erna kaoira kima bibe kila talanga erna kaoira kima bibe pangandin din talanga na kandu sare ni chukai bando ta o sabi na kata mo be tini na sikibina ni ko na itutungo non da bonua na kai to toki na tubi maluai gira na bi mata tamata teleso na bi mata pambo to teleso ubina kata mo be pandi ta lo manta sini ka e wakinda dal ta kala ko o irongo na bo kani bo tambo o ubina kata se bota li chi o irana le ni no musi be mer lawo ni mai kan kala o ubina kata mer mai mo ta tal ngana to mo mbele te men do ngana ngel disi men do ngana ko ina non do rita be chu ki si soli mani ba ti bu soli chungo bi kendaro ke ba ra ni ndorum budina na bakka samu li bungo ben lo men ndorum bali be balu tutaki nom ro botilo wa patal tam ke tina nom ro ngi rechi ro tamen li bu bale mer na rabana kelo o sin batar tu tutak erna muri mai ko ire rabin kata ni ra reda ni bola bala erna reda indono lotu enjivi tali taki kimami be lotu no lotu ri no da tamo nraka gori na matagal lotu ki be lotu ki e baro ro tagi ro ko bin tundu ngakina o tine na baka samali bungo na bubale ba Kristo membudini kina na baka samani bi bolo taki daba mata ta kamenda wasia ni tutu Yesu daba mata ta kamenda budini lo manta menda bula ta kana lo loma mai barita ko Yesu daba mata ta ka menda kawai bi ira ranga re Yesu menda ba mata ta ba bubale menda kila ni nake kalibi kende kina kalo ninda mai ba reida indona vere menda enrapa menda vere ta beleta na vere ngoni na bono e tigo bukina na lo mani kalo tigo bukina na daga daga li balu tu taki kabina kata kalo me bulakina lo tu sele bulakina senten church na bulatanga kina na no bitu ni kwa na asa ni kalo na mana ngelo ben kena utang wandi teken dan din kena rara mani lo se ona barro chumbe ka mena boni kwa ola utro mu chumbe ka sona ngom ndende ona re chumbe ni ko isa tal tala dona kana no bisa sanga no bu bali bakai sin to ro chu bakai sin ndende chu na bi sawo